Enteekateeka y'okusyaho abatura batarikwebasa amashanyarazi ga soora etongozibwe omuhwezi wa RDC habwa Kitagwenda Philip Nabaasa abaganyirwemu n'amaka Rushanju okuruga omu byaro ebya Town Council eya Kitagwenda. Ka office ya RDC security ejo mataji mingi mnoga notero omuntu esimu orukumwenda konkosha oshangatazechi atine muliro egisore watunga abingi ni mangu mwino obusimu oyo noshanga notambura distance wenda ngofunaka akaliro konkati ntumangu nanyenda kuterera chairman LC1 okumanyisa abantu beye kija kuba nkyangwa muno. Enteekateeka egi gavumenti ekagitandikaho emyaka 5 enyuma bito kuza kuganyirwamu n'oboine kutaho obucweka 50 harigana bw'esente ezirikugura amashanyarazi aga. Gavumenti omuntu wa Uganda yamutera $50 afuna sora kumukana omuntu enekwetera $20 sora yamutera obucweka 50 yoni $27. Then na omuntu okubenefitinga ningo mu Uganda ene kwana yeteraho $27. Yona kwa $50 nengahi bita habwo kugira ngo binje obucweka 50 harigana bw'esente tubabwine. Patrick turiyamureba rukwatanisa n'abandi bebembezi nuko kutaho buryo okureba ngo batunga obuherezo obu bayigita esente bashoroza banshaba account bazimpire mu ngaro account y'abashijabo esente zazaho kandi sente zagira account zikabasagura ebintu ebi zasiganiza bazana n'ebindi ibikuza kwisha amaka Rushanju 700 yabone kutunga sola omu Kitagwenda. Ejeshaha yabakuseze zirumu ezo z'umukolezi turi omu misho zirumu units Rushanju za sola. Gavumenti ya Uganda hansi ya Uganda Energy Credit Capitalization nekwatanisa n'ebitongore bibiri kya Acton Uganda namucyo kandi enteekateeka egi neija kumara emyaka 10. Ahabwe enteekateeka egi bamwe habahwerwaho bayoreka okusiima. Mbazina nko mwaka gwona ntine sora ndikurara mu mwirima kandi nyine n'abana bakusoma ate ekyo kintu kibe kindetera obulemezi mbiraho kwa icyo kuhwezesa umwe twezesa za toki umwe butoki botakine sente zo kugura toki turaro mu mwirima. Gashakwa Timothy Mushabe.